آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليkum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari na sinagi mga kakasising kami, alhamdulillah, na waktu ini insyaAllah na magsama-sama kita niyo muso sin bunga sin pag-iman insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin itokbal kato siguro na to kalasahan waron narwain din sin mukti sin Zamboanga City sampai pabinaybayan niya insyaAllah ta'ala waron narwain din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman bal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamahumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian. Hiyatud na mo maun pahadarat sing kamu. Hari din nasadya inabutan sin suarain. Adapun in ayat ganap pangadjian pasampay na mo yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakapatan tag isa pa ayat hikakapatan tag dua. In ayat nasabut Suratun Nahl.
Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to hiig, ayaw na to tangtangon. Gaman pahukuton tanyo tarum sa adlaw, kauhaan tag-upat ka jam, habang man kita niwa jumlahan, in kakasihan, iwan kalasahan sintuhan, da hindi dunya, aula-aula na, haadlaw, wanakan. In bunga niya, pagkasi iwan paglasa, sin mga sila manusia, ialop sin jantung nila, ialop sin suara nila, piagang gautaan, sin pituang gauta baran nila, in piahatod maun kanila paammalan, piaway ta sin Tuhan, laway ringa kanabihan iwan karasulan, aula-aula na kahinapusan Nabi iwan Rasul, junjungan alayhi salatu wassalam. Mga anak apo hatiranan, tenguan taniyo, inparman si mahasut si mahatinggi, harap marikato taniyo. Walladina hajaru pillah, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, amoy mga sila, binin nila, ingkalasahan nila, hubban pillahi wa rasuli. May ta nila binin, mainkan kalasahan nila, sabab aun nalawi kalasahan nila, hubban fillah, lima sana sila patuhan. Iban panaraak sinallahu subhanahu wa ta'ala, hinda siyo sila yan, taraku autanahum, binin nila, inhula nila, maskatu ra'sihim, amuin, kaya pulagsikan, in kapag anak kanila, binin nila, inalta nila, in family nila amin di makag, hubban pillah, ialop nila, in kalasahan matan, lasapatuhan, iwan parasulnya. Naglain sila, talaban liridwanillah, naglain sila, iwan nagpinda sila, kalna dumaut, sin urida, iwan kuyag, si mahasut, si mahatinggi, kanila hakabuhi, aula-aula na hakamatay, lagi hadlawan na kan. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo bihatin hantang niya, bihatin dagbus niya. Hinda siyo sila yan sa Umakkah. Naglain sila ring Makkah, harap pa Madina. Hubban pillah, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iwan panaraak sin Allahu ta'ala nabi kahinapusan. Habihanin kakahinang nila, habihanin dagbus nila, parman sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Min ba'di ma zulimu, sabab, kaya na naman nila na ingkatan,
panghina iwan paminsana kanila. Sin tao Makkah Quraisy iwan sim mga sila limamud nang zila ka kanila. Firman sinallahu ta'ala latunabbi annahum pahulaun namu sila. Hikim magpahula Tuhan. Hauno sila pahulaun pid dunya hasanah. Pahulaun sila riha dunya sin paghula sa rayaw-rayaw. May tayad to. Mimba di mazulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Iatasan nila ingkatan mahaggutiwan masakit habang man di sila maig hubban pillahi wa rasuli. Habang man di mabutas in sila kalasahan sin Tuhan, iwan in sila malasa pa Allahu Ta'ala. Mga anak ka po, magkakunahan kita ni Hamasa na tuwin. Balikan na mo makamataon, wala nalilingog, imano siya, biya sinlingog Hamasa na tuwin. Wala kaya pipitnahan, imano siya biya simpit na Hamasa na tuwin. Sumarawa, Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kami magbabaya-baya, walillahi mulkus samawati wal ard. Kami magbabaya-baya, iwan makapagbaya, silangit iwan lupa, iwan sinhalawm niya. Wayroon siyo manusia, makapagbaya, bangsa jin, bangsa malaikat, uno-uno na, malaingkan tunggal da imahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na pagka nila iagad yung kabayaan sin Allahu ta'ala, wala nila na iagad yung kabayaan nila, pahulaun na mo sila parman sinallahu ta'ala riha dunya sin sarayaw-rayaw paghula. Kaunot tungod yan. Laung sin Ibni Abbas, askanahumullahu fil madinatil munawwara. Piya hula sila sin sarayaw-rayaw hulaan hamadinatul munawwara. Inna kaunangan niya Yasrib. Dito man silang yanan nila Al-Madinatul Munawwara. Hula similak insahaya tayong hatuhan harap pa mga manusia. Mga anak ka po, kita na tunay dayaw din pamasa na tunay. In hula wailingog. In hula nagkakasila siya. In tao maglain ding hamarayaw pasarayaw-rayaw. In tao amalan niya yung kabayaan sintuhan. Aung kaniya pidunya hasana. Aun kaniya paghula diha dunya sarayaw-rayaw. Dahil ha Allahu Ta'ala bukon kaniya, bukon dengan siu-siu, sarawa, dahil nga ijin, sin mahasud si mahatinggi, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mapuas na hindi ito, marayaw na hindi dunya.
wala ajrul akhirati akbar. Intutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila adlaw susungon akbar. Hindi kabir malagbo mataod siya inasadlaw susungon sa taod-taod sa lagu-lagu. Wala ajrul akhirati akbar. Mga anak ka po, nadadawhat ning karayawan diya dunya. Iwan hibu-bu kaniya, hianughara kaniya, si mahatot, si mahatinggi, ing karayawan hadlaw kana. Hasabab sadya, sin nagpinda siya, dahil hakabayaan niya, pakabayaan sintuhan, uningan sin pagpinda niya yan, hubban pillahi wa rasuli. Lasa patuhan niya, iwan parasul niya, biya dinindagbus, asaddu hubban pillah. Dagpak inlasa nila, pakabayaan sintuhan. Magkakunahan kita niyo mga anak kapo dumagpak. Na, law kanu ya'lamun. Bangsadya. Ingat si manusia. Aung kanila naimud dunya. Aung kanila nikmat sarayaw-rayaw riya dunya. Tiyo day nakarun nila. Bukon da mahunit. Tumakawa, magkakunahan ingatun. Uno yan tuhan. Alladhina sabaru. Amuin mga sila. Tiatasan nila indaakan. Misan uno pa. Pialawi nila yung kabayaan sintuhan. Wala sila nagsumlun. Wala sila nagmahukaw. Hubban pillah. Karena lasa patuhan. Bukon pala sa kabayaan niya. Bukon pala sa panapso niya. Bukon la sa pikilan niya. Kagawa, impikilan niya. Iwan sin napso niya. Iwan sin akal niya. Hubban pillahi wa rasuli. Bu niya na inlasan niya pakabayaan sintuhan iwan panaraak sintuhan. Hibu day sabkan niya sintuhan ing karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat. Lima sabaru hasabab sing katatas nila. Tiatasan nila itu. Unintu yan. Tiatasan nila indaakan. Nag-duty sila kabayaan sintuhan. Bukon sila nag-duty bang aon bang bayaan madtu bang di madtu. Kagawa tiatasan nila siabalan nila. Tianto nila. In matan karayawan, in matan kaluhayan, bang akaruning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alladhina sabaru, kami mga sila tiatasan nila indaakan. Ikaru at tiatasan nila rin sa biliangan. Di sila maddu. May ta buka hamul ka sinduha. Pagtaming hakalubiluhan nakabuhi. Ini katu siabalan nila, tiatasan nila. Indirihilan iwan tutupungan. Bukon sila matawad. Bukon dasab sila lakak. Karawa. Radiya bi alta'illah. Kimuyag sila hatupungan iwan.
in paahli nila radu bima indallah. Kakuyaran nila karena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalung Ivan yung sud nila na panagpapanjari hinang nila ing kabuhi nila hakutika nakad nila ng kabayaan sintuhan yung sud nila na yatlubuna birahmatihi wa sawabi kalna dautun nila iwan pangayon nila patuhan in ulung iwan rahmat iwan tutung basan wa tamadu ala rabb tiunggal nila yung pangandul nila patuhan para kudunya sa lugay nila riha dunya naglalasa sila nanaykod sila rin nga dunya hipo inti ay kuran lasa, indatungan lasa. Inti ay kuran kuyag, indatungan kuyag. Kita niyo mga anak po, hinda siyo yan. Amanu billahi wa rasuli. Sila na yan im mga tao. Dagpak impamarat saya nila pagtuhan. Iwan kugdan in pangahagad nila kapag nabi iwan pag rasul hingga hinapusan nabi iwan rasul na mga anak po hisiw-siw ng gayunggong simbihan dagbos naglain siya ring hamangi naglain siya nagpinda siya ring hamarayaw pasarayaw-rayaw tiyatasan niya ay nasabot Ivan, nangando siya patuhan yung usod niya na yung kabuhi, na yung kamatay, na yung kata, napmapuas. Iagad na yung kabayaan sintuhan. At tamasuk bi kitabillahi wa sunnati. Imbihan dagbos, pamaugbog, panggayunggong, hakitab sintuhan, iba na sunnat sindasun. Ako tika kau nang gayunggong, kana sabmut aon kay mutu karayawan. Intu karayawan ini matampan kau daing halima kangian. In tao. Usog na kababain na ka. Nanggayunggong inatay niya. Nanggayunggong inakal niya. Nanggayunggong insuara niya, nanggayunggong impituang gautabaran niya. Bi kaulillahi wa kauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hapal man sintuhan, iban hadis sin nabi. Wikayatun wa salamatun wa safina. Aun kaniya tampan. Aun kaniya salamat. Masalamat siya rin hamangi. Iwan aun kaniya sasakatan. Muna-muna. Matampan siya minad dalalat. Wikayatun minad dalalat. Matampan siya rin sa barang kalaungan. Iban maglaong-laong. Yari nakita niyo masa, matao din na laong, iban matao din sabi maglaong-laong. Taano yan mga anak po?
Hindi si mabasag na lawong, iwan mabasag mang lawong, iwan maglawong-lawong. Yahudi, iwan Nasara. Kita na to na aktual. Kita na to na impatta nila. Kita na to na indagbos nila. Kita na to na impalangay nila. Dusmukon ing kalaungan. Kaya nga sabab yan, betaan kita nyo, sinallahu ta'ala. Ahrasun nasi alal haya. Sila na yan yung mga tao. Alis to hakabuhi. Huwag pakialam nila sing kamatay. Kabuhi kaagi inialop nila. Latawon nila yung dunya ini. Himinang sing kabayaan nila sabab amod tunguin kaalistuhan nila al-hayatud dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Ang diha dunya alistuhan nila. Bang tungod padlaw akhirat bukunda sila alisto sabab aunda mag-alisto kanila. Aunda masuap nila, aunda mara nila mag-isun-isun. Na, in pamaugbog a Quran, Ivan hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wikayatun minad dalalat. Natampan na kaure nga katan kalawang. Mga anak ka po, naglaong na. Di na maunin lawong aksidin. Sakawa, inlawong makamudarat. Hakamuhi sambil pakamatay. Amo na inlawong piyagturan. Waliyadu billah. Hikarwa. Wikayatun minal halak. Pabila mo biyogbugan ng kabayaan sintuhan, amin pihatod ni Hanabi, kay napusan Iwan Rasul niya, kay napusan. Kaya tampanan na kao, ray nga kamumulahan. Day nga kasusahan. Day nga makasipog, na tampan na kao. Maita, impangagad mo, hakuraan Iwan hadis, pialihala mo ing kabuhi mo, pialihala mo, miumos mo ing kabuhi mo, miumos mo ing kamatay mo, hapag mumus kabayaan sintuhan, buko na pagmumus kabayaan sinakal mo, buko na pagmumus kabayaan simpikilan mo, buko na pagmumus piagisun-isunan niyo, sarawa hapag mumus piara sintuhan na kahinapusan Nabi Iban Rasul. Hikatu, wikayatun minal khusra. Kaya tampanan na kaure nga kalugian. Nga nakapo. Diugtul, diubog sin Yahudi wan Nasara yung kalugian. Magpalugi. Larakunin ang bukula, destroyunin ang bukula, ampan niya madawhating kabayaan niya. In bariman. Amin piarahan sintuhan sulan. Pihaturan sila maun. Nabi Iwan Rasul. Pag-ayad hamano siya. Pag-ayad apiapan jari sintuhan langit Iwan lupa Iwan sinalaun niya sambil kakawi-kawiyan paayar. In Yahudi Iwan Nasara paddampa nasun. Pangma ang naluwi diya dunya kapag tabangan. Mag-uusahan, naluwi nag-usaha kapag tabangan. Inluwi din na kapag tabangan. Khasirad dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Naluwi kau hakarayawan diya dunya. Iwan naluwi kau hakarayawan adlaw susungon.
Unin natin niya, naluwi kaw hapag Tuhan di, naluwi na kaw hapag Tuhan sambiladlo ka na ka. Ikaupat, wikayatun minal udwan. Natampan na kaw rin nga paghiluhala. Yung kabayaan sin syaitan jin, hindi na to kakitaan, adlaw yung pagbanta sinangalombay. Adlaw yung paggumawi sinalombay. Yung kasuwan niya to papaghiluhalawon, amin doon magtiyaw. Paastulon niya inusog hasawan niya, paastulon niya yung babae hawanan niya, paastulon niya in ama ha anak, paastulonin anak hamaas. Maita, sabab sila to impuunan si maglasa. Kawan tagupat ka jam, hang kakantil. Kawan tagupat ka jam, hang kalumbay. Kawan tagupat ka jam, hang kakusina. Taanyo yan mga tuan. Na impamaw buga Quran iwan sin sunnah natampan nakaw dahil nga pag kahalubiluhan. Ini kalima. Bang natubiyaw buwaning kabayaan sin Tuhan. Amin pihatod niya kay napusan Nabi wan Rasul wikayatun minalkat. Natampan na rin nga pagbuno. Ingkalam masim pagtuhan sin tao hamasatan yun eh. Di niya kasayuhan, mabuno niya, ilanggong niya. Intay mangud niya, yari na di matuwaliya jubillah. Manangdan pa yung tao. Dahil paralaw na sumbang kami, mang bukon bunuon ko sao. Mangdaak kari, baran mura. Waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Udu ila rabbikum, wa'udu ila kitabi rabbikum. Magsama-sama kita niyo magbalik. Magsama-sama kita niyo magpahugot sin pangakadta niyo kabayaan sin Tuhan. Sabab bang di mabihad to. Kalaungan yan na. Kahinaan yan na. Kalugian yan na. Pagiluhala yan na. Pagbuno, waliyadu billah yan na. Ininagama na to, dinur rahmah, dinut takapul, wat takamul, wat taun. Agama naghindo simpag kasilasa. Agama nagpasampay simpag tulong tabang. Agama magganap gianapi. Tayan mga tuan. Na, yan tinambuok. Ini karuwawang mo biyog buwan, nasalamat na kaw. Salamat na kaw. Maita kaw na salamat. Sababin biyag buwan mo, al-istislamu lillah. Nagmalilla kaw kabayaan sintuhan. Yung sud mo na, yung kabuhi mo, ibang kamatay mo, pakabayaan sin Tuhan. Wala mo yung sud, pakabayaan mo, sinapso mo, sinsahwat mo, simpikilan mo, sinpiag-isun-isunan niyo, sa gawaing kamukatantan, yung sud niyo na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapal man si mahasud si mahatinggi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mga anak po, na salamat. Di na to na kakausan imbaran na to itangkis. Paunahan, pitna. Katay kuran, pitna. Patuwang palawa, pitna. Isin nagdisimpit na yan. Di maasiblis. Hisayta namin di na to kakita. Biyaitaan kita niyusin Tuhan.
Singkagin niya manasat, singkagin niya manghapa, ingkagin niya mangambus. Ambuson kita niyo. Hapaan kita niyo. Sa kalimano siya naghapa, nagambus. Bukon kaagi siya itanin ambuson niya, siya nagpaambus. Uno yan, parmansintuhan, laakudan na lahum. Siratakal mustaqim. Min bayni aydihim, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an samailihim, wa la tajidu aksyarahum syakirin. Hapaan nen upat yadto? Pudunon niya kaw? Ambuson niya kaw? Ampakaw rin makapagsukur pa Tuhan. Sabab janji sin Tuhan. Wala in syakartum la ajidandakum. Bang sadya kamu nagsukur pa Tuhan niyo. Bukon timiyo-tiyo. Pataurun sinallahu ta'ala in kagugunahan niyo. Pataurunin pagkaon. Pataurunin sin. Pataurunin. Kataan kagugunahan na to diya doon na janji sin Tuhan. Wala in syakartum. Bang sadya ka mo magsukur pa man sin Tuhan. La ajidannakum bukun timiyo-tiyo tumaod. Tumaod inang dihil. May kanin sin hangi bukya pang dihil na 500. 500 dakuman. Pataurun sin Tuhan. Tumaod inhanang dihil. Tumaod hinha dihilan. Tumaod in dirihilan. Ano yan, mga anak ka po? Na. Uno pa imbiyeta, nasalamat na ka. Di kita niyo masalamat bang natudi agarunin kabayan dito. Ini ka to, tapina. Aon sa sakatan mo. Sapina Nuh alaihissalam, panagnaan si Makat sa sakatan, Nabi Allah Nuh. Sa sakatan na masana to ini, auntaltan to harakat, auntaltan to hagin lupaan, auntaltan to halom dagat, auntaltan to hatasil langit. Magkagunahan kita niyo hamuk sa sakatan. Manjari hakatan niyo. Maita. Maauning calamity. Yari na, nagtagla na. Malugay na. Iukaw in natutug. Piapangan na, linula nangan nan. Ipapatao din tiyo-tiyo. Mga anak ka po. Bukunin lumos sa jatubig. Bang mataod na lumos sa laod, mataod na lumos sindunok, aon sa taod-taod lumos. Indasyo sila yan, wal iyazu billah, lumo sa pagmaksiatan. Dahil nga sabab yan, magkagunahan kita niyo sumakat. Kasakatan. Sinabi Allah Nuh. Unin sa sakatan niya yan, takwa Allah. Safinatut taqwa, safinatun najah. Ang pakauri malumo sa pagmaksiat. Sakat na kau pasasakatan. Piasakatan sinallahu ta'ala kan Nabi Allah Nuh. Hangibu tahun. Piagliki-likian siya cintao. Bahasa lang na magbaita siya Nabi. Ayat to na lang na naghinang
adyo nga taas simbud, pinipay sa bimbud sa taas-taas. Takaw yan to. Dahil nga sa babyan, bang taliw ng pag-aaral, marikaw kumdan. Sarawa, intali mo pakadtua, paparmansin Tuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, guide sing kabuhi mo. Mga anak ka po, amad timbay takato tanim, na bang mabihaning kahantang niya, unim parmansin Tuhan kato tanim. Panagnaan suratul Fatiha. Hikarwa suratul Baqarah. Parmansin Allah Ta'ala. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ing kitab Quran ini. Dahil nga panagnaan sambil pahinapusan, wayroon halaw niya magduwarwa kaw, maghawal-hawal kaw. La rayba fi. May tayad tuway kabakan mo paghawal-hawal pagduwa. Bang mo iyaga din kabayaan sintuhan. Di ayat ini. Hawan haunu na ayat. Biyay ta sinayat ini. Hudan lil muttaqin. Di kau makadtupahin ang kalaungan. Di kau madtupahin ang makasisipog. Di kau madtupahin ang malugi. Di kau madtupahin ang pagiluhala. Di kau madtupahin ang pagbuno. Maita rahmah. Wa rahmati wasa'at kulla shay. Yaun halawm niya in rahmat. Bukun maghiluhala, bukun magbuno, bukun mag hinangma siya. Na hudan lil muttaqin. Pamandu hamanga sila muttaqin. Pamandu sinatay nila. Pamandu sin suara nila, pamandu sin pituang gauta baran nila. Sumarawa. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Ing kamatauran manusia, imastul na hamangi. Kakawa, naguyom katawa hahinang mangi. Tungod pahinang marayaw imastul. Napalmansin Allah Ta'ala adlaw susungon. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Bang kamu kimangi dia dunya iwan Allah ula kumangi kamu adlaw kana bukun dosa namo palmansin Tuhan. Wala kami nang laog kaniyo, wala kami nang anyaya kaniyo. Piarahan namo kamu nadi, piarahan namo kamu sulat, piarahan namo kamu singkatantan, hikabatok niyo pamarayaw, sa sumaga wala niyo iagad. Dammarnahum ajmain. Parmansin Allah Ta'ala, pulak palikun kurayan. Pula-pula mo. Dammarnahum ajmain. Pulak palikun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hauno, dito na adlaw ka na ka na. Maita, piarahan sila mag-uu kanila, piarahan sila sing kagunahan nila. Di na sila magad hakabayaan sin Allah Ta'ala. Na mga anak ka po, niabot nin waktu na to, uuhon na to, yung pangatayan na to. Uuhon na to, yung suwara na to. Uuhon na to, yung nyawalihan na to. Pataalukun taniw pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Ang pakita niyo muntul. Hajaman, yari kita niyo hajaman fitnah. Di muntulim manusia hajaman ini.
Dahingga pataalukun niya, uuun niya, ingkabuhi niya, inyawa niya, injasad niya, impito ang gautabaran niya, pataalukun, pakabayaan sinallahu ta'ala, hakitab niya, iwan handaraak niya, Nabi, iwan Rasul, kahinapusan. Tubtub na rin to, murah-murahan, bangmayan kita niyo halawom, pamandu, iwan, makaurul kita niyo si mga sila nakauna, imugdan, impagtaat nila, impagibadat nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.